ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯏꯪ 2010ꯗ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄꯅ ꯇꯤꯜ ꯀꯥꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ICAR ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯇ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯏꯪ 2010ꯗ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯏꯪ 2010ꯗ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯦꯗ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯦꯗꯍꯥꯅꯝ ꯒ꯭ꯔꯦꯕꯤꯌꯦꯁꯁ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ COVID-19ꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯤꯡ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯇꯦꯗ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯦꯗꯍꯥꯅꯝ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯕꯨꯛ ꯐꯔꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 69 ꯆꯨꯞꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯜ ꯃꯈꯣꯜ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯕꯒ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯄꯨꯝꯕꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯒ ꯐꯥꯎ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯩ ꯇꯦꯗ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥ ꯃꯍꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯅꯤ ꯑꯦꯕꯣꯂꯥ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯏꯪ 2018ꯗ ꯂꯥꯎꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯆꯨꯝꯂꯛꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯧꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯅꯔ ꯄꯨꯝꯕꯕꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯩ ꯏꯪ 2019ꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯡꯒꯣꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯦꯕꯣꯂꯥ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯟꯗꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ 3 ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯤꯍꯟꯕꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯊꯝꯂꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 38ꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯋꯨꯍꯥꯟꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯣꯅꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯥꯁꯤꯡꯍꯟꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ COVID-19 ꯑꯔꯣꯏꯕꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯊꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯍꯟꯇꯔ ꯒꯣꯟꯖꯥꯂꯣ ꯃꯣꯔꯥꯇꯣꯔꯤꯑꯣꯅ ꯚꯥꯏꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯨꯒ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯄꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯔꯥꯇꯣꯔꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇ ꯚꯥꯏꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯕꯨꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯇꯦꯁ ꯑꯃ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯂꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯝꯍꯟꯈꯤ ꯎꯔꯨꯒ꯭ꯋꯥꯏ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ COVID-19ꯗꯒꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯏꯪ 2010ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 48 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤ COVID-19ꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯅꯕ ꯎꯄꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯊꯨꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯈꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯦꯁ ꯀꯤꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯀꯗꯕꯅ ꯃꯣꯔꯥꯇꯣꯔꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯦꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯁꯦꯝꯖꯗꯨꯅ PCRꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ SARS-CoV-2ꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯕꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯇꯦꯁ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ 3ꯇꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯤꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅ COVID-19ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯉꯥꯟꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔꯥꯇꯣꯔꯤꯑꯣꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯃꯣꯁꯀꯤꯇꯣ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯤ ꯑꯗꯤꯇꯤ ꯎꯇꯥꯔꯤꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯃꯥꯏꯊꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯈꯤꯕ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯎꯇꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯕꯨꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯔ ꯆꯥꯗ 68 ꯂꯣꯝ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯡꯕꯨꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯁꯟꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯃꯍꯤꯛ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ
उतारिनी इंडोनेशिया की गजा मदा यूनिवर्सिटी दा पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स अमा ओइना थौपुरी उतारिनी न लुचिंखिबा चांगेंग असिदा जिका डेंगी चिकनगुनिया भाइरस संदोकपा ngamba एडिस इजिप्टी मखल की कांगसिंगबु उबै की हाइरिबा बैक्टीरिया असि पुबा ngamnanaba योई हाइरिबा बैक्टीरिया असिना डेंगी भाइरस मपांगल नमथबा ngami लोइनना बैक्टीरिया असिबु पुबा कांगसिंगना डेंगी संदोकपा ngamhande सेमदोकलबा कांगसिंग असिगी मरुमसिंग इंडोनेशिया की योग्याकर्ता शहर की मफम कयादा थमी ओलकपा कांगसिंग असिना डेंगी संदोहंदे अमदी कांगसिंग असिना कोकलकपा मरुमसिंगना भाइरस असि पुबा मियोइदा चिकलुरगा अतोपा मियोइ अमदा चिकपदा डेंगी संदोकपा ngamhande मरी सुबा असिदा खंगमिनबा अमदी थगतमिनबा याबा मना अथुबा मतमदा कोविड-19 वैक्सीन सेमबदा इसंग थाउना सरुक याखिबी यूएस ड्रग फार्म फाइजर कंपनी की वैक्सीन रिसर्च टीम की मकोक ओइना थौपुखिबी कैथरीन जानसेनी मेसेंजर आरएनए दे युमफम मोइबा वैक्सीन अमता मियोइबदा सिजिनखिद्री अदुमोइनमक मिसी मिनाना सि यौरकपसिदा जानसेन अमदी महाकी टीम मसिना कोविड-19 वैक्सीन असि मियोइबदा पीबदा अकाइबा लेते हाइना नुमित चनी तरागी मनुंगदा एप्रिल थादगी ट्रायल सथबा हौरखिदुना इंग्लिशिंग अनि कुनगी नोवेम्बर फावबदा अहुम सुबा तांकके क्लिनिकल ट्रायल मपुंग फाना चथदुना ताखरे जानसेन महाका लोइनना थबक तौमिनरकपसिंगना मिकी लाइकिदबी मथौना फबी अमनि हाइना लौनै महागना मर्क रिसर्च लैबोरेटरीज पेंसिल्वेनिया दा थबक तौरिङैदा ह्यूमन पेपिलोमा भाइरस HPV हाइरिबा सर्वाइकल कैंसर पोहनबा महिक असिगी लमदा चांगिंग कया चथकी मियामना मतम मांगबा थबकनि हाइना पाव हाइबिकी अदुबु निंहन्नदना होनबदगी महाकी होनजमन्ना लमजिंगदुना मालेंगी ख्वाइदगी अहानबा HPV वैक्सीन गर्डासिल पुथोक्तुना मियोइ कयाम कैंसर ओइरकपा याबा फिबमदगी ngaktokpa ngamli मंगा सुबदा पनबा याबदी मालेंगी ख्वाइदगी हाना कनागुंबा अमतना पुथोरक्त्रिङैदा कोरोना भाइरस की आरएनए सीक्वेंस तौदुना ताकपिरखिबा जांग योंगजेननी मालेंगी साइंटिफिक कम्युनिटी सिंगना कोविड-19 की मतंगदा इंग्लिशिंग अनि कुनगी जनवरी की तांग 13 दा खंगदोकनबा कन्न होनरे हाइबा खंगनरे अदुबु कना अमतनदी अखंगबा खुदिंग हेक हाइदोकनद्री ममुद इता तानद्री मतंग असिदा बायोलॉजिस्ट जांग योंगजेनना कन्न होनदुना महिक असिगी जीनोम मियाम मांगदा ऑनलाइन ओइना थंबिकी अमंबा लेसिल हुमदोखिदुना अरंगबा मंगालमा पिरकपगी मवोंगनी मसिना इंग्लिशिंग अनि अहुमदा लाइसत ओइरा हनकिबा सार्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की भाइरस अदुगी सागैददी चनबा अदुबु इनौ नौबा भाइरस मखल अमनी खंगलकले मसिदगी साइंटिस्ट खुदिंगना भाइरस असिगी की प्रोटीन सिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट थिदोकपगी थौरम मसा पालहलकले ममैदा चपचाबा वैक्सीन थिदोकनरक्तुना कोविड-19 की हिदाक ओइबा याबा पांबै थिदोकनरकले जांगी खोंथांग असि थांदोकलमद्रबदी अखोय खुदिंग अमंबा सुरुंग अमदा हाना थेंगनद्रिबा पोसक अमा मादुना लेरमखिनी अरोइबदा थमजरी मालेंगी ओइना अइंग असा होंगलकपना तिल कांगदा अहोंगबा पुरकपा हाइबसिगी मतंगदा ICAR लंफेल पाटा साइंटिस्ट ओइना लैरिबी डॉक्टर आरटी निंगोमबंगा अखोइगी मिहुत लाइस्रम सिंगसांग लाकपगा उनदुना वारी साबा मालेमगी ओइना अइंग असा नोंजु नोंसा होंगकपसिना अखोइ मियोइबता नतना मालेम सिदा लैरिबा लेंगलि पालिबा जीव पानबसिंग सांगा उचेकसिंग अदुगा तिनकांग सिंगदा अहोंगबा अमदी चैथेंग नत्रगा साफु पीरिबनी अइंग असा होंगकपसिना तिनकांग सिंगदा मतौ करमना साफु पीरिबनो अदुगा मसिना मरम ओइरगा एखोइ मियोइबदा करी अहोंगबा पोरकपा याय हाइबा हिरमसिगी मतंगदा खननबा हुजे अइना उनजरिबसि ICAR लंफेल पाटा साइंटिस्ट ओइना लैरिबी डॉक्टर आरती निंगोमबमनी सोमबो खोइ स्टूडियोदा तराम नोंसरी थागचरी वहाउदो ओइना सोमदै खंजनिंगिसे मालेमगी ओइना अइंग असा होंगकपसे मसिगा तिनकांग लैनरिबा मरीसे मसि हाना थंबियो तिनकांग हाइबसी अखोइगुमना सासनगुमना अइंग असागी चांग असी मसा मनुंगदा रेगुलेट तौबा ngamdaba जीवसिंगनी हाइबदी मोइसे कोल ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स ngaktani खोइगी अकोइबसिदा इंग तारगदी मोइगी हकचांग मनुंगसु इंगनी मपानगी अकोइबसिना साबा तारगदी मोइगी हकचांग मनुंगसु सागनी अदुक मतिक की अइंग असागी अहोंगबा लाकपसिना मोइंग ओंदा साफु अमदी सोइदना लेरगनी हाइबदी अखोइ मियोइबदी बॉडी टेम्परेचर की रेंज हाइबम लैरिबनेबा दुइ मतुंगिना एनवायरनमेंट अकोइबगी टेम्परेचर दुइ मतुंगिना कसो अखोइ हकसांगी टेम्परेचर जे चेंज तौबा नतेबा अदो तिनकांग दि अनमना अकोइबगी अइंग असागी चांग दुइ मतुंगिना दुम होंगेबको
अदुगा मखातानुम खंजनिंगे मालेमगी ओइना अइंग असा होंगकपसिना तिन कांगदा इनडायरेक्टली पीरिबा इफेक्ट हाबिदिना कोइना ना पीरिबा साफुजे नत्रगा चैथेंगसे मजे करिनो थम्यो tin sing si moi si producer na te ko producer habidi masagi machinjak sungmangam ba habane aduga akhoi gi napi sing bi green plants si sina moi producer ni ado tin sing sina chinjak ki oina pambi sing bi da charaga moi gi machinjak se lauri ko moi gi chari ba chinjak se habidi napi sing bi si gi lomda gi oina moi da sapu phange ba ko ado inga sa hongok pasina carbon dioxide ki level se yam haigalak toine huzik su 408 lai ko ppm ado si oirak pa maram sina C3 plants habidi akoi gi carbon 3 plants ko wi ko moi si gehu gumba phau gumba sine ba moi di pothok se handa doine ba aduga chuzak kumba sina C4 plants ko wi moi jina umka pothok hingat kani aduga ki home se CAM plants ko wi ko moi na mu hingat toine ba ado carbon dioxide hingat pasina moi gi mana phandorak pa adagi manada yauriba carbon nitrogen ga gi changse sigi si kungsalakpa natraga wangthorak kibasi sina pambi sida chariba tin adagi kang mayam sing sina indirectly mogi chinjak to aduda affect amala hoi aduga koiba sida yauriba pollutants mayam ama laikre ko adu natna particles mayam ama so khoigi koiba nungshit sida yauri neba phattaba mayam sina su moida dina koina na effect ama phattaba ma piri bu ko aduga amana thariba pambi singse khudam moina hairabada chuzak se akhoi manipur da thabada phachalaktre aduna chuzak tharambadagi atopa pambi ama lauba singna thabiba sumaina host plant zigi hongakpa natraga host plant je mafam amadagi ama hana tharamdaba mafam da thabiba natraga tharamba mafam dagi handagiba sumaina ahongbagi lakpase sisina su nakoina na tinkang singsida phattaba sapu ama piriba aduga ayinga sa hongakpasina tinkang singsida directly effect over habidi haktheng na piba chaithengse maji karino thamyo direct effects habidi masamak ta hoine heta isapu phangbase sidi mayam ama leijagre ko tinkang singsina huziki malem ge aying asa hongakpagi chang sibu sapu phattaba mayam jidagi chena na bo honarak pasida akhoi miyoi bena thariba phau oigera na traga akoina chadori ba pambi mayam sida amuka moida phattaba effect amuk thole eba habidi consequence to amadagi amada haibani ko ado khwaidagi hena soidori ba sidi kaino haiba matamda moigi range habidi hana taramda ba mafamda tin anauba laksinba hoi adagi ayamba researchers na moina haise celsius ama khatang hek wang khalakpa matamdane moina kilometer 200 mathaka haleba mathaka khatpa haibadi akoigi north pole lai south pole lai ko ado north lomda haibadi awang thangba lomsida moigi range se expansion taweba aduga awang ba romda hairagana moina chamaga nifu se habidi chingumba foothills kumba natra chinghongumba laiba kaino sida moi awang ba se degree ama helakpa matamda adu kaba ngammeba moise adagi tin kharadi habidi wahikumba se chingdagi tamda mu hongba dai tamdagi chingda chalaga migration ka weko akoina si haise moigi migration behavior anatraga moigi migration gi mawong se matam se honga eba sigi aying asasi chena bohonarakpada moishu khangna bohonarakpada adagi amana nyungyenga haibese moisi phause loirakanda phaugi charu natraga napi gumba sida moise macha oina natraga tingkha ki stage sida moise lotlaga leiba ngammeba adu lotlaga leibese intham da sina tension gi bata taragadi yening thana nganna lakpa taragadi moi hena haibadi mapi olaga tholokpa ngambase sigi changse thuzalla aneba aduna haibadi amang ata natraga marung kokpase sisu nganna kokla aneba moi biti kotan daga hainari ko haibadi tinama ngakthokna ba hotna bada tin ama hengale ega haibadu masingse sumaina akhoigi manipur da akhoina ka thengna jari basi nungjengumba utongumba paripuri dagi akhoina thengna ra iba tin mayam si natabida huzik ingelai chubi makup thokpi adagi mare kumba mayam se brown plant hopper adagi sigi sucking pest mayam si phauda hena tab hengale ise asigumba mayam si direct effect adi sapudo akanba sapu oina akhoida thengna ra neba huzik aduga weather parameter haina khoina khangnariba se khudamoina temperature sabagi chang aduga rainfall nong chubagi chang aduga humidity habadi nungsitta ising yawbagi chang se masigi weather parameter mayam sigi manungda malem gi oina ainga sa hongakpasina tinkang sida piriba sapu sida hariba parameter sing sigi manungda karambana khwaidagi maru oi aduga karamba parameter na maram oiraga sapu bibaje khwaidagi hele na khanbi habdo thambi
weather parameters adi aying asa adagi nongju nonggi kayam chukige adumba adagi nungsita yauriba isingi chang si mayam se loina yengurakanda aduga research mayam tawgraba matungda hoje khangise temperature habadi aying asa gi chang sina kwaidagi hena insect sapu se directly phangba ngamme bako ado temperature sida su akoina hoje akoi radio da su dum laudana khotana dum nungti gi pb di ko sida range amane ba temperature akoina haijai se range sida khwaidagi anemba nongmagi adagi nongmagi khwaidagi awang bhaiba ani se layeba ado tin kangi oinadi khwaidagi nongmagi anemba se sisina direct moida yam influence habidi moigi marung kyam ko i natraga moigi mapangal kyam kangani natraga moigi punsi se kyam sangani tengani habise khwaidagi nembagi aying asagi changsina hena moida khwaidagi layeba aduga aying asai haijagre tin kang sidi moidi cold blooded organism ngatanina habidi aying asaje moina masana regulate tawang ngamjade aduna khwaidagi aying bagi sigi changsina sungwang khatlingai moigi mapangan kan khalakani moi kahani lotlaga laigadaba matam se tension lakani inham thada ko aduga moigi marung kokpagi changsu hengalakani agino haiba matamda moigi mapangan kalliba adagi marung ko ibase accumulated heat kaweba ko sigi changsi degree ama layeba degree ama sidagi hen bata targadi moi mapangan kan mangamgani nata targadi ma punsi gi life cycle gi stage natraga kano je complete to bangam deba haibdi lotion mangam deba dugi maramnani huziki temperature sina khwaidagi important oiba parameter habidi akoigi aying asagi changsina khwaidagi hena insect sapu pirise aduga wafam amana tin kang singsiga koi miyoibada tholiba laina singsiga mari laina basi mayamna loina dum khangnarabani aduga tin kang singsina maruoina parasite ki thodang loribani hairiba ado ainga sa nugju nungsa hongakpase masina tin kang singsiga saigi moina tholiba laina singsiga lainariba mari sida mataw karamna ahongba porei habado madu thambi hoi thaina dagi khoina khangaga leire habadi tinna singsina khoigi laina santu e habise ko si pambi khatang nate akhoi sasan da suneba aduga sasan khatang da sunate miyoiba da suneko adi hosi kwaidagi hena sathiba laina haijaru targadi malaria chikungunya dengue adagi akhoi manipur da hargana Japanese encephalitis moise loina ba kangna sandokpa laina nga tane bako ado akhoi malemgi aying asagi ahongbagi changse sum hengala iba sisina moina sando iba laina ju sum hengala kaneba hana akhoi manipur da anopheles hariba kang makhalje malaria haibase sidi adum lairamme ado Aedes aegypti hariba chikungunya dengue si sando iba kangse adagi Japanese encephalitis khanto iba kang mayamse moigi chang khara nemam meba ado pulap akhoi north east india gi da yenguraganda akhoi reports phanga ibasi chikungunya dengue Japanese encephalitis se sum hengala eba magi laina se ado laina hengali base atai kamta nate mabu santo iba tina sisu lai haibagi adagi sandore e haibagi khudam neba asi maram oidana akhoi na henan thorang cheksindaba yadeba kaigino haiba matamda lainaga tinaga si virus kumba si natraga bacterial disease kumba je moina sandokpa oibanina akhoi malemgi aying asa hongakpa sina si moi animak si hengalakane chance hoi aduga aying asa hongakpa sina maram oiraga koigi laina tinla da piriba sapuse masigi hiram sida aikoina research toba thijin khochin bai thabak jangsin baje masi karamba mongda matau karamba maikai da jangsan ba yai habda thambiyo malemgi aying asa honga ibagi changsi tasengna hai targadi akoina miyamna de ayamba khangnei ko haibadi temperature sagalakpa khatangni ado si temperature sagalakpa haribasina aroi banate temperature sagalakliba maram sidi karigino haibada akoibagi nungshit sida yauriba carbon dioxide ki level si hengalakpa maram nani carbon dioxide hanadagi akoigi nungshit sida dum yauraga leiba gas makhalani ko ado akoigi activity have the human activities ina chahi am aten matamda yamna awangba accelerated thak habdi ko adi hengalakpa sum chahi khudingi thak khudingi hengala iba maram sina akoi elevated carbon dioxide sina aying asaba sida direct effect pidine ado huzik malemgi elevated carbon dioxide ki level se kaya yorage hai targadi august ki tha sida chamri ga nipan parts per million yoreba si sina akoina kamaina any research tawge hai targadi pambi natraga tin se aying asa khatangda expose tawraga akoina aduda observation natraga parameters loba yarweba karigino hai targadi elevated carbon dioxide ki level duda pambi natraga akoigi tin se expose tawrakanda observation lobi ga dabaneba adukanda dangda magi marik chumba result phanganeba
research kamaina carry out akoina tawi hai targadi pambi gi oiragana plant growth chamber haiba manung sidadi akoina loinamak control tawba yare habidi aying asagi relative humidity nungsita yauriba isingi aduga carbon dioxide ki levels akoina control tawba yai masida pambi je hawhallaga sigi chang sida akoina puthokpa taragadi hawhanba taragadi kamaina oirakani habido akoina khangi aduga tingi da research tawge na hai taragadi open top chamber haina lei मासे ग्रीन हाउस मचा मुक की टाइप तवे को मसक से सिगी ग्रीन हाउस मचा की केनो सिदा अखोइना पांबी जा अदुम ओपन फील्ड कंडीशन दनी तौदोरी से को अदुगा कार्बन डाइऑक्साइड की चांग से हेंगत हलनी मागी चेंबर सिदा अदु कांदुदा ओपन टॉप चेंबर सिगी मनुंग ना कोइशलिबा मफम सिदा तिन जे अखोइना मसिंग थीरनी मसिंग थीबदा नतना मरुम कयाम को इ अदगी मरुम दगी मपी ओलकपगी चांग से लोइनमक अखोइना ऑब्जर्वेशंस मयाम अमा लौरनी अदुगा सुमाइना रिसर्च से तौगनी नत तारगदी क्लाइमेट चेंज दा थबक याम तौबीबा मालेमगी अफाव फाव साइंटिस्ट सिंग नजु मोइना हाई अखोइना क्लाइमेट चेंज हाइबा पोत से community ama khatang natraga species ama khatang da tongana mo da sapu phang ba nateba pulap oina sapu phang minari bani na moibu tamjaba natraga moibu study tawba haibase akoina pulap community gi oina yengaga tawgada baneba hoi aduga ekhoi gi iramdam manipur gi matang dam laksarabada lamdam sida nongju nungsa ainga sa gi chang honga ibase sina maram oiraga karamba makhal gi tin kang gi masing ase khwaidagi hengalakpa yabagi khudong thiningai adugumba lei aduga masina maram oiraga porakpa yaba amanga ta se masina kayam chawi haibidu su thambi climate change da koina study tawge hai targadi akoina darkar leriba data se adi weather parameters ko yam drabada chahi kunthra gi data se changebo ada Imphal region gi akoina akoi office da lei agromet observatory dagi akoina data se loraga analyze taw matamda Imphal area se ainga sa se sum hengaleba ngasai gi haijariba minimum temperature se ado minimum temperature se smaina akoi gi manipur da wangkhala abani na ko akoi da tariba tinje adum lawuba me amna sudum khangbirang gani tingkha ki proxy gi sagai singse hengale aduga hana yamna nemna leramba singse di brown plant hopper kainaga makup oinaga thungba adagi marek wahik ki sagai aduga might sabidi mi gi sagai ni ko might sai se moi tabagi chang su yam hengale eba aduga akoina khanjari se hojik manipur gi condition sida swarming caterpillar kaina lei adi proxy gi sagai ni maje assam gum asaba lam dadi yamna outbreak thoktana yamna amanga ta thokhangre adu manipur da su adu taba se hawre eba aduna ayamba tingi sagai proxy oigera natraga marek adagi wahik ingelai chubi akoi yamna toina tasala ibase nungjeng gi chang summa mayam se loina hengalakane na khanjai tin kang ngak thokna ba khoina thabak torang kaya ama paikhali ko masi ga mari lainana koina tiladi dak seasonary habit insecticide pesticide asina chingba mayam ama seasonary masida ainga sa hongak pasina ngasagi tilat idak sing sigi masigi mayak se masida di khara ahongba poraktabra si amna phajaba question ni akhoigi seasonary ba tilhat hidak oigera napi hidak oigera ko aing asagi hongak pasina moida achauba sapu ama leiriba asaba gi changse sum hengalak pasina akhoina chariba tilhat hidak oigera napi hidak oigera moisi kaithabagi changse yam thuganeba kaino hai taragadi temperature wankhalakpana chemical ayambana chemical pesticides ne aina haijari base ko chemical pesticides sing se moi chemical oibani na moi malem da khoina chairani tinda chairi natraga napi da chairi ne na ado malem sida yauriba nungshit natraga UV gi keno se adi ultraviolet ki keno su hengalakani climate change ki matung inna adagi asaba gi chang se hengalakpa maram sida kaithabaje thune henganeba aduna haibadi akhoi hana chairami ba dose se asi yamna haibadi hanjan chaibagi phibam mala eba kaigino haibda magi mayak tu lai haudrabani na aduga lawu singuba mina tawriba chinanaw na hena chaibi base sisina atmosphere da haibdi akoiba da pesticide ki tilak hida ki napi hida ki manin se yawbagi changju hengalakane ba yamna adudi tasengna haitargadi delhi daga handak thokriba adagi china gi beijing daga thokriba poisonous oiba di yamna sor honba da phattaba atmosphere akoibagi nungshit haibase adu oirakpasu yaiba akoigi se ko aduga aroi boina ainga sa hongak pana maram oiraga tin kang da piriba sapu se masina poraiba amanga ta sidagi ngak thokna ba lomi singna mataw karam na tawgani habdu thambiyo
सिदगी अखोइगी फार्मर सिंगना कमाइना ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सिदगी ngakthokpa ngamgadagi haitargadi anouba method sri gumba system of rice identification gumba anouba method phau thabagi sumba lokhat piraba aduga amana akhoi laina tina dagi hairu targadi akhoi monoculture habidi paksanna pambi ama khatang natraga akhoi crop ama khatang phau da oigera natraga chujak oigera pambi ama khatang thabi daba akhoi gi yumgi hingonda pulap yendem khara nakupi khara napakpi khara natraga alu khara khamen sin khara spina diversified cropping haina kauzai ko akhoi na hingon amada pulap oina thabase si sina yam tungi oina kanagani akhoi gi hingon sida akhoi pulap oina thabi taragadi mangonda tarak toriba hojiki tin cha thokpa beneficial insects ko abi charang gumbase si yamna paishalakani moijina natural control se akoina tambi bata bane ba tilhat hidak season adabida akoina moida oina preserve tawbiba haibadi hatok pidaba moigi mathau tawthokadaba mathau do dum tawhallaga akoina smaina conserve taw taragadi ko kitang sigi sapu se khara phagane na khali habi food chain no maintain taw food chain je adi natural control haibam leidana ko predator prey se adu huzik yamna nungai ba mana akoigi phaugi labuk sing da akoigi lawu mayam amna akoida report tawbire adi amu batin kobi gi type tak tawba musuk mu base charong paira aga pa aga layeba ko adi adu ma se tina na te ba tin tina na te habdi laina tina sandok pa na te mana tawrisi phaudat layiba napi mayam cha thok pane ba aduga hopper gi sagai gi kai tare marum natraga macha apikpa mayam se mana thira cha thoe ba adu mayam sangu paira aga laibi na akhoi pakhat kadaba na te ba adu moida tilhat idak natraga napi hidak season adana conserve tawbiraga moigi mathau adum tawbo matamda aigi su kanagani akoi bagi su kanagani aduga akoi gi pambi gi su kanagani na khale Malengi oina ayinga sa honglakpana tilkangda ahongba purakpa haibasigi matangda ICAR Lamphel Pata scientist oina lairibi Dr. RT Ningombamga aikoi gi mihut Laishram Singsang lakpaga unaduna wari saba si tahanjakibaga loinana ngasigidi Science Magazine lanthokjaba matang asida loijari mathang laipak pokpa numiki pungpham simakta damuk phangbigani Science Magazine